Hello muntina namite ho josi limna ka hin nei kinun chule tu ni khwa dingin jong THUMANTAM Nathil na lo hong Kondohna Theng hi namti Eimitimeseditorial kunin anangai kinu hiti mihem hi deile engaya chamkim lo akihin hiji hin loile agul insa in langin thil tha ahi lo le thil hoi ahin nei ting mihim hi nan ocha na akinei ji ocha na kiti hi mihim kha chun anei chi ahin la hitobong ocha na nei lo kiti jong chu mihim hi na api lhin lo na khat ahi kiri na hi ama wang mi thil nei ocha gun se ding ti na wang ahi pui hichi mi thil nei ocha na ji a chu eima ke ham bola hichi thil chu nei te go ding jo hi langkhara mi thil tha nei na ocha chu amhon hoiza ku na alam do ham na ngai tu lo mei the ahi thil tha kiti hi kon alam do hita zong le ahung Kondohna athing hi nam ti hi ngai tu dinga lom ta ahin la mi tam ta in hichi hi anagyal do ji lo da na hi chukil le mi phep hin alungel in lin ta le sang ta ngai tu jiwin ahin la hichi lol hin na ding chun ama achat lo nom pun alu muna wangbu na chang ding danin agyal jiwi wangbu na kiti hi ulsa kailuwa mo mu the a hi pui chura chanpul college a puc ka sim lain kawaza pu khadin aseina achun lakhat hani lekha na simwa na fel sangon langa lagup sim leo chun na fel lo dewa hi tin aina sei piuwi tunia iseinu muhi Nathil na lo ho chu hoya kuna na lamdo hamti hi tu lai khang hi neile go kite na khang ahitan hiji chun sumu na ding ahi pole athing le abu aki khan ta pui hiji chun sumu na ding ahin mihim kite na sang the tan mihim khat hin khula na ding jinga jong sumlo ngapcha umda ta punti chubana min tha cholta alodo atong lo be khat in nom ta ane jong tam tan tin ahin la hiji thil kilam do zo si hi mai chama pastor khat chun alam do ji te ding ahin pastor pa jong chun ahung Kondohna he jong le ima asei thelo ding a hetai langkhara sei ding chun ahung Kondohna athin le thin lo chu thuchum hitale hichi nei le go lam do na dinga chu alam do hon tha le jung chu le lungthim tam ta ahin sian ki jiwa hi lungthim nei lowa na tong le mithasi na tong nom lowa jingson jan sun ki hol thu sang chun aphazo etia la thei jong a hi thowi wanoi mihim zo se hin hole bi ki nei chi a hin abang loi chu hogut loi uma abang loi chu agut lo loi ki da hi hichika la chun ki hildan a ki bangpun abang loi ki hilna chun ne put na athin lo thu hi izagel kholo jong mei the hi ahin la holy bible ta sana ki hilna nei hoding chun ne put na thing lo ki ti hi bible in aphal lo hin hi jong le mihim ki lu si na lungthim chun ima kho sa lo na ki nei ji da na hi sarkar na tong hetman lo ka in mun lo mun le building hoita ta hin lam do a gari mantam hin tol aki mancha ana standard mama aki ho khu abang loi anu le apagawa kun pansa boldo umjong le atam zo hin ana to namuna kun aki mai do nganu hidinga hin hiji chun hitobong ho chu bible thu hil na to ki tu hinam ti ngai tu je phadingin akilangi hichi hi te ka na ki se hin hichi sanga kho zo society sunga hi umte dingin gin cha romi tu hin na nei na go zo si chun thu hin sei ding hitale ke hi hichipa ahi lo le hichinu thil ka hin ahi lo le ke hi hichi a chu pangding ka hin to akapan namun hi ke pan na ding mun ahi puitin ahin sei diwem election ver izat hamahin sector magistrate in polling la ka chun jin mihim chan ka vetle vote muna dinga sumhom le sumkila ho chu howin kai mi ngan a hiwi chule candidate pa ahi lo le candidate nu ina cheng dena kiwa ana nei jong mihim tam ta kamudai ke geldan chun ko hile vote ipi ding pen chu vote la ni le I vote ipi a ina ito ding dol ki to thim hi phajing hamtin ka gelin ahin la mi tampi geldan an hilo hile akilomi election athin lo ja hi kiwai hom jong di theilo kiwai hom na adi to ka achu gamsung khang to lo ding ti na a hi jingi ti chu tu ni khwa dinga THUMANTAM Nathil na lo hong Kondohna Theng hi nam ti EimiTimeseditorial kuna hin phon do theu hi chan chu hi tan ti